pra busidi mani okra obema ne bema de what be da oba burumo kura chi ade ampanfo ne ye mesrom bebre mo mon kase school nim je na ade ekwa chi we omo de no ma bi basanse school ntim pankan ho ya ye don be kwa hia for court ye bo mu dua ye be pom de mo nyina fu ado nti ye sro mo nja sa ade ne ye me fo so kra if we say bible kwatia is human rights enso so emra fiti ase in the bible emra bi enu acha bible enti omo wo de geism ban say kasi so a omo no ama no mfa no matna enti sa de me so kura ya mpani memu sa trumu ni na sefo ne de ye de ade a ye mpe kura no sa mpanfo no omo ye omo adwen so omo di school sam e de sa nkwase ade ne pa Ghana ha de a ye de no omo bewie o ye nti ase trumu sam de ne nye ho kura ade a yede titiwa kura na no mu sa ade no eti ye ne afere ye bana sa adwuma we abade ne nye ho kura mpe kura we life no chiri kura o Ghana ye mpene fo ye sa de bi dwa o mu bi ho kura ba to duro kura enko we aye ghetto for pa no na me wa fa ya sabe wo so akoya ne professor wa abrochire ba ye ya tuwati wonunu ni trim wentani tigusu a wonunu abodi a wonyi ya so the professor professor beni was a traza kakraka was a proverb abre ete sa ya che ya seba bodam dinin nam wat nawa ya no sie nyeye enti sa nya professor no ba ya na ina wa fa sebe na wa kwesua de aba efu asa ofasa be kabrofo kura wonte sa jini no ayira kura da trend ya de cause ya discover ya hu se sa niama wo trere ma ya si ansua nya nkwase asam nko a papa kokura ni enti gatofuo no kura na trere so anya sa na nyame boy obo ba ne bema enti bema ne bema nda no oba nda de enya de panti gatofuo no mpo en wo mu de asem ya tuja ya nua Pius Bedu Bansen en wo kwaje bai yo kwaba na mamenkwa ahoma so na ya ne professor ba kwa won de o kasa ewiase ene amansan nyina etie esanse wo ye pani na yatete no na wode efie nyansa aka atwero kronkron ho ene ngumasua ho na wode edi asafo ya enya kurasefo sister so na ye kurase ni akọ Ghana enuma wo Ghana no sister una ye kurase na me catch say wo ko wuro obi fie wo Ghana bo hu se Ghana fo nyum kurasefo enti se wo wabroche na wakọ na wakọ kurase ni no wo hu no ma bia no nti wo bedi na nado atem no sabato me catch say frema na akufu ado wono wodwere Ghana fo ho sero enso sister wo wutimi bedidi na tem na wo container na wo de kọ nya no na ba me aka se wo dwen Ghana ho frema container na ode kono nyanu na ye Ghana for you to be ye ya adwiri mu do no ye be ka se frema twene Ghana ho enti mun kan che frema se me si na ade bi obeye bi anya me fe owiase da sa ga na friend frema no me na ade bi obeye bi anu obe me fe opa mo mfa sa ade ne nko akufo ado abamu ye hia o hwe na ado abamu me se na ado ye president frema me kiranya me animu ka che o se ye hia o hwe se wo de wo sa container no kwa fe na me be di watam mo because na do no ma wo ye nya bi ni wo sa container na wo be ka kire se wo de kwa akoma Ghana fo wo de konkrase sister wo kwase ba krase ni ba wo pese emfa buo ma wo ene ye di watam wo pese wo che Ghana fo se wo ye bibi wo ye mfa bibi a wo ye hu obi ye bibi wo mo na baso obi a ye frɛ na kufu ado ye bibi wo mo na baso na sa utimi be di na tam dia sister di obeye bia frema ye be di watam wo yo ba fo enye we na be to ye mu bi wo waguma ni mase frema waguma ni mase oba fo sa no enye di obeye ni e be mu oni munyam se na ope viewers ye ma viewers se na ope hype e be ma hype me sim yo yani ba I do respect the Kufuor government than obi a wo konto kwa mana dia wo konto kwa wo social media so ma no frema wo ni adwenas mesina nado yempa o hwe entinya na nado abamu ene frema ebe ka che Ghana fo se ono no frema no ono no kwa kwa che Ghana fo no aboa wonim de nkofo che Canada Japan na wudi na tam frema montage no
Canada Japan na wudi na tam wonim de oyema Ghana Canada Japan na wudi na tam no wonim de oyema Ghana Akufo-Addo na wudi na tam no frema mesi wonim de oyema Ghana aboa won se ni papa wo be papa mo ho abanfaso o papa bia no abe Ghana wo be banfaso o papa bia no abe Ghana eso be banfaso ma me Sabato enkuni wo nua Jonas aboa no mo papa bia no mo be ya eso be banfaso ma me because Ghana no ye hu ni papa pa mo che Ghana ho enso mo gu sa ni pare ni mase enti me se mo papa bia no wo pa ko fa America grass nko adan ko si Ghana e ko che hiafo ma enye me fe da me ka kire wo pa ko fa wiase abrochire na ko e mo na makọ abrochire enso mu ko hu enu ma pa wo ho enso mo antimi ameye ama Ghana fo amamu dimpa obi ko akọ abrochire ye fe ka Japan ye fe Akufo-Addo obe president ene Akufo-Addo obe mu no dia ewo abrochire otimi di na ni so aboa hunu eye bi ma Ghana wa ma na baso wo be di na tem enti frema so me se wo mi busa yo babi obabi o mabra bomu ta me se wo kru ye kwasiam panyini frema wo kru ye kwasiam panyini wo kru chirifo be ma wo kru be ma hunu be ma fo watimi ja wo ba ya wo ma be di Akufo-Addo atem wo se wo kwache de sister wo bi bia wo wo skasa de me ni me wo da because wo tika no wo ye kurase ni ba oba fo a wanya sika wo de sika didi mpanifo atem oba fo a wanya sika nti wo mu panyini oba fo a watu kwa abrochire wa abrochire akọ nti wo mu be ma kwase aba kurase ni frema me se me ka kire sister mo fa nche me ma mo fa nche me ana me fere se me yesa be de ga we aye me se de ga we aye frema mo de short video na me de bae he me se wunua no Opsiando ye menya na ka Opsiando ye de Jonas Abagana ni menya na ka de Jonas Abagana na ma hunu sa moye nkwasiafo moye chimfo moye nipa hunu enipa amusu ni mfaso enye na muso baba mfaso ma Ghana mo pa mo nkofa wiase de amfiri America ma Ghana mo hu ma mfaso ma me da mo hu ma mfaso ma me Sabato da na me enipa awota ni papa a opesa wo be krem sa wona ya papa me po wasem me Sabato me po wasem ye me po frema asem ha wo pa be ka se frema na frema show ma ya de ndie aboa furu e de na obetima ya ma Ghana e de na frema show obetima ya ma Ghana me se e de na wo frema show mu betima ya ma Ghana asiafo kurase ni bia na mama na nya ayi fam kurase ni bia me se frema sa no ma na wo so de ko Ghana no me ka kire wo se sister obi bia no abaya ma Ghana fo be me fe o pa ma o freedom fighters no enchira se frema ko yesei wo mo ye moa because so obi ye de chance freedom fighters for mo ho dawuro Akufo-Addo bia nyuma eye no mapa kreja pound ni sika ye no mapa esom Ghana fo mo ho dawuro mo sori tia no moa sefo emponche me se ebedi atambi ye nya gente